yote. No ndio thoma thini wa shiga ni Ngai. Ngai arĩtie ũhoro ũcio. Nataka nisome katika kitabu cha Hesabu. Ndari 14. Hesabu 14. Ndĩrenda harĩa ngũthoma ũndũ mũnini mũno. Hesabu 14. No nyende ũthiĩ ũthome yothe. Lakini nataka msome ikiwa yote. Ndari 14. Hesabu 14. Ndari 14. Musa nĩ arĩ oyaine na Ngai wega. Akamenya njĩra cia Ngai. Alikuwa amejua njia za Mwenyezi Mungu. Na nĩcio ikĩrĩte kũmenya na kuona mawĩko ma Ngai. Kujua matendo ya Mwenyezi Na nĩ wega tũrũmbũyagie kũmenya njĩra cia Ngai. Kũrĩ kũrũmbũya na gũtega mahinda maingĩ tũkererera Ngai nĩgetha tuone mawĩko make ma hinya. Kuona matendo ya Mwenyezi Mungu. Nĩ ũndũ korwo mawĩko ma hinya nĩmo matũmaga mũndũ atũrie Ngai na kĩngai. Matendo ya nguvu ndio inafanyaga mtu aishi ndani ya Bwana. Aliona moimete Misri gũtirĩ ũngĩahũire. Watu walitoka Misri hakuna hata mmoja angehũndũka. Angerudi na nyuma. Nĩ ũndũ wa atĩrĩrĩ. Kwa sababu no tonete makehererio iria itune mwena ũyũ. Nani yakuona wakiondolewa ziwa na mwena ũyũ ũngĩ na saidi ingine na saidi na magathiĩ thĩ nyũmũ na akapitia katikati kwa nchi kafu. Tigana na kũu. Achana na huko. Gũkorwo desert-inĩ kũu kwenyewe marĩ nĩwe kĩarĩ kĩama. Uwe jangwani si unajua ni miujiza. Gũkorwo tu desert na ndũrakua. Ukwe jangwani kwenyewe kĩarĩ kĩama. Wanaishi huko ni miujiza. Na gũkoragwo na itu. Na kuwa na mawingu rĩa gũkũgitagĩra every day. Ya kuwa ina kuprotect kila siku. Na mũthenya ũgakoragwo na kĩmũrĩ na ũtukũ ũgakoragwo na kĩmũrĩ kĩa mwaki. Na usiku kuna ile mwenge. Kĩmũrĩ kĩa mwaki. Ile taa ilikuwa inawamulikia. Na ona kũhana ũguo wothe. Lakini hata kukiwa hivi vyote. Ũkarĩaga irio cia ihoti. Hakuwa na kula. Ona kũhana ũguo ũkarĩaga irio cia ihoti. Hata kama ikiwa hivyo unakula chakula ya uwezo. Irio cia araika. Chakula ya Mwenyezi ya malaika. Ndũrĩaga ngima. Ukuli ugali. Na ndũrĩaga gĩtheri. Ukuli gĩtheri. Ũrĩaga irio ciumĩte igũrũ. Unakula chakula inayotoka mbinguni. Na to ũguo wiki. Na sio hivyo pekee. Kiatu kĩraumĩra nakĩo Misiri. Kiatu chenye ulitoka nayo Misri. Gĩtirathira. Akiishi. Nguo iria wĩkĩrĩte ũkĩremera Ngai ũcio. Ulikuwa umevaa. Nguo iria wĩkĩrĩte ũkĩremera Ngai ũcio. Ulikuwa umevaa. Nĩ yaumire nacio Misiri. Hizo ulitoka nayo Misri. Na itirathira. Na iishi. Na itiranyiha. Na itirakũnyihĩra. Na ikui fupi. Na wanyota. Na ukisikia kiu. Ndũrathiĩ gũtaha maĩ. Ndũrathiĩ kuchota maji. Ũranyua maĩ moimĩte higa-inĩ. Unakunywa maji imetoka kwa jiwe. Nĩ ũrĩ wamenya it was a simple demonstration of heaven on earth. Nĩguo. It was a demonstration of kĩarĩ kĩonereria kĩa igũrũ gũkũ thĩ. Ilikuwa demonstration ya mbinguni kuonyesha hapa. Nĩgetha arĩa magoka thutha merutage na kĩruru kĩrĩa. Kuja nyuma wajifunze na hiyo kivuli. Nĩgetha ithuĩ. Ili sisi. Tondũ tũracirĩ nĩ tũgaciarwo thutha ũyũ rĩ. Tũkerutaga nacio matũrĩte igũrũ gũkũ thĩ. Ngai endaga gũkorwo na demonstration. Mungu alikuwa anataka kuwa na ya igũrũ. ya mbinguni. Ikũrũkĩte gũkũ thĩ. Maũndũ marĩa mekagwo. Na mwĩkĩre ũtarĩ wa ndũire. Nĩkĩo matiarĩmaga. Ndio maana hawakuwa wanalima. Na kĩambĩrĩria rĩ. Na mwanzo. Kĩrumi gĩtiathengete. Ile kila kaigete mũndũ arĩ reciria ilikuwa imeondoka. Ilikuwa inasema watakuwa na kula jazo yao. No na igũrũ rĩa ikũrũkĩte. Lakini mbinguni ilikuwa imeteremka. He mũhunjia ũrĩa ndĩrathikagĩrĩria. Ule mhubiri nilikuwa nasimsikiliza. Wa Nigeria. Ule wa Nigeria. Nĩndĩrakenera mũno akiuga atĩrĩrĩ. Nilikuwa nafurahi sana akisema. Hĩndĩ ĩrĩa igũrũ rĩarĩ hakuhĩ na ithuĩ gũkĩarĩ. Wakati mbinguni ilikuwa karibu na sisi. When heaven was closer to us than now. Ngai arotũiguĩra tha. Nĩ ũndũ no tũhote gwĩtana igũrũ. Tunaweza kuitana mbinguni. Igũrũ rĩa ikũrũke. Mbinguni iteremke. Mĩkĩra ya maũndũ rĩ. Ĩkorwo nĩ kĩa igũrũ. Nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo the Azusa experience. Njikara mũrĩ mwamĩigua. Azusa experience
Ni andu mathaithite Ngai. Ni watu waliokuwa wamemwomba Mungu. Na ona you know mweke guo. Na tabaka nyinyi mnaweza Igoro ligaikoroka. Mbinguni ikateremka. Koguo etagwo Azusa ri. Huko kunaitwa Azusa. Watu rai turecuhireire. Kulikuwa kunaishi mawingu ikiwa imeshikilia. Na ni igoro ria ikorokete. Na nikiri mbinguni ilikuwa imeteremka. Kile na ciugo cia kuria na gukwira. Ina maneno ya kutosha kukwambia. It is the biggest revival ever human beings. Yaambie. Atoma mathira. Wavitume walipoisha. Na hindi iyo ri. Na wakati huo. Koguo etagwo Azusa ri. Huko kunaitwa Azusa. Gutia hoya na gero. Akuko kuna mbali. Aku watu hakuwa na. Ningenda uthikiriria hawe. Nataka unisikilize hapa vizuri sana. Wako ni kioje kiaingira kwa uri. Kama ni kiwete kiingia huko. Kogoro ukona ihinde ria comuka wiroreire. Mbona nimetoka Nyama igacomuka wiroreire. nyama inatoka kuangalia. Uhoro ucio gathira. Hiyo maneno inaisha. Hakuna kuombewa. Wako na kihara gigathira. Kama uko na kibara inaisha. Wako na mbwe ikaira. Kama uko na ila mbwe inaisha. Na yako yakinyete kule Kama inafika pale inaisha. Unaweza kumwona. Atiari itheruku. Hakuko na mchezo huko. Kenyaro tuiguira. Amina. Na ni atiriri. Na nini? Ni andu mamenyete njira cia Ni Ngai. watu waliokuwa wamejua njia za Mwenyezi Mungu. Magaciegera. Wanazipitia. Makegwatira. Wanajishikia. Tondu Ngai ni ari quotation. Kwa sababu Mungu ako na condition. Na ngirega kugera condition ile ciake. Akikataa kupitia condition za Mwenyezi Mungu. Ni uikara uri muhonoku. Utakaa umeokoka. Ni ugathie muoyo-ini. Utaenda mbinguni. Ndio kwe maundu utekwigwatira. Lakini kuna mambo utajishikia. Tondu uria ugite. Ile amesema. Na condition iria igite. Condition aliyopeana. No nginya irumirirwo. Asibe sifuatwe. Na kana gari gureterera. Na atokaji kwa kungojea. Tondu andu mendaga gweterera Ngai okeke. Watu wanataka kungojea Mungu Na akuje. keke yetereire wike. Na Mungu anataka utende. Wewe kinya gukakwa mwetaniriire. Unafika kukumba Aiki aitore. kumegojeana. Wengi wetu Mahana na amani. wanakaa kama Naamani. Kado ni ndimiendete. Hiyo kicha hiyo mzee. Nilijua wewe ni Yesu jana na amani. Napenda sana, napenda. Na muhoyagire tondu hana na Na amani. Mungu mnaniombea kwa sababu mnamwombea ndio anakaa kama Naamani. Na timotugo mwega. Na si tabia mzuri. Na amani witu ri. Naamani wetu Akiarigio ni meiti. akanenewa ni maid. Akero kwina ndungata ya Ngai etagwo Elisha. Kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Elisha. Na no utaitheke. Na unaweza saidika. No utaitheke. Unaweza saidika. Ekeithie. Wacha niende. Agethie. Akaenda. Akinya kwa Elisha. Alipofika kwa Elisha. Elisha anadaumia nyumba. Elisha hata kutoka kwa nyumba. Akimwera umuothie. Akamwambia toka uende. Witobokie Jordan. Ujirusha Yordani. Maita mugwanja. Mara saba. Akirakara. Naamani akakasirika. Agĩikara kaire. Akakasirika. Akambia kuga atiriri. Akaanza kusema. Na nĩ ndungata ya Ngai. Yeye ni mtumishi wa Mungu. Niĩ ngwĩciragia atiriri. Nilikuwa nafikiria. No kuma. Ni kutoka atatoka. Atambũrũkie guoko gwake. Agĩtaga Agĩtaga rĩtwa rĩa Ngai ũcio wake. akimuita huyo Mungu. Agĩtongoragia guoko gwake igũrũ rĩakwa. Mkono wake hivi juu yangu. Nyamũkĩre kuhona. Ndiye mkaniepokea uponyaji. We ndũngĩenda ũguo. Wewe uwestaka hivyo. We mwega gũkĩra Naamani rĩ. Wewe mzuri We kwa Naamani. ndũngĩenda sasa. We ndũngĩenda ũguo. Wewe uwestaka hivyo. Hĩndĩ ĩyo warwara. Wakati umengojeka. Ndungata kuma ngũgũ-inĩ. Ruga mtumishi kutoka. Hinga maitho. Akuje. Agongoje guoko igũrũ rĩaku. Mkono wake hivi. Akĩgwataga rĩtwa rĩa Jehova. Wagũkĩre kuhona. Wewe Wagũtaga atĩa nawe. Wewe unataka Ũhana Naamani. wewe uko kama Ngai Naamani. agocwo. Amina kwa leo. No Naamani ndamwĩrire ũguo. Lakini Naamani ya kumwambia hivyo. Amũheire quotation. Elisha. Elisha mlimpea condition. Akĩmwĩra no nginya ũthiĩ Jordan. Akamwambia lazima uende Yordani. Wĩtobokie. Ujirushe huko. Ya mbere Mara ya kwanza kũhane noti. ukaa zero. Ya kerĩ Mara ya pili umĩra gũtarĩ ũndũ weka. kutoka kama hakuna jambo umefanya. Kinya rĩa mũgwanja. Mpaka mara saba. Wakinya rĩa mũgwanja. Ukifika mara saba Mango makĩhona. mambo ipone. Mango makĩhona. Mambo ikapona. Nĩ atĩrĩrĩ. Ni hivi. Kũrĩ maũndũ Ngai arenda twĩke. Kuna mambo Mungu anataka mfanye. Na ithuĩ tũrendeke. Na sisi tunataka atende. No Ngai atwĩtĩkĩtie. Lakini Mungu tuliamini. Nĩ Ngai ũrĩ ũiru. Ni Mungu ako na wivu. For example, Mfano. augĩte ũũ. Anasema hivi. Guoko kũrĩa kũheanaga. Mkono unaopeana. Nĩkuo kũrathimagwo. Huyo mkono ndio ubarikiwa. Na ndacenjagia. Na badiliki. No andũ metagĩrĩra. Lakini watu wanangojea Ambe amahe. Mungu awape Mahote kũheana. ili wapeane. Kaita hano
no guo. Mungu hayuko hivyo. Ana kiuke nini wewe na Mungu kio? anataka hicho kidogo uko nacho. Kio unaigua totare. Chenye unasikia kama hauna. Na uliona kiona gete nini? Unachoona kama ni kidogo. Wanajikono usoro. Hata kama ni kauji. Urehana mutoki. Hata na mutugi. Ukashanga inywe. Wacha watumishi wako. Urathimwo. Wao ubarikiwe. Unagaito ige. Ili upika vitu zingine. Oiga mio kiba. Amina. Yagosho. Amina. Oiga mio kiba. Ukiweka miru kiba. Toka gwaku. Tunakuja kwako. Ando hako nywa usoro. Wana kukunywa uji. Tukanywa karia. Watu wakinywa ile na wenda iya. Kanyara gosho. Amina. Ndio ndo akikwangu kwa gutambura kije kukaheana. Wewe mkono unapeana. Niko kurathima gore. Unabarikiwa. Wathoma ndeto iyo ri. Ukisoma hilo jambo. Tigaga gukinyia hau. Wacha kufikisha hapo. Kani Old Testament. Hata kama ni Old Testament. Kani New Testament. Hata kama ni New Testament. Ni kuri kindu gitagwo the character of God. Kuna kitu kinaambiwa mutugo wa Ngai. Na character ya Ngai. Na mutugo wa Ngai. Ndocenjagia. Ubadiliki. Nikio kile kitu gia tene. Ndio maana hata Biblia yake inasema. Ulikana na Ngai ogete. Unakumbuka ni Mungu alikuwa amesema. Nikio ndio hali suje 10. Inasema kuhusu fungu la 10. Na kwa party ya kuheana. Ilikuwa pati ya kupeana. Na kali horo wa mugerio. Na anasema kuhusu mugerio. Na kali horo wa magetha ma mbere. Anasema kuhusu na Ngai ogete. Kuanza siku kwanza. Ti Musa oigete. Sio Musa alikuwa amesema. Ngai oigete. Ni Mungu alikuwa amesema. Twaga kirekaniro kieru ri. Tukikuja katika agano jipya. Na ndirenda kutana horo cio muthiri. Nataka kufunza hilo jambo. Andai njoke morio maugaga atiriri. Watu wengi wanasema Ndio kanisa wa Ngai. sisi ni wa kanisa la Mungu. Na tutaruta gicunjĩ gĩa 10. Hatutoi kifungu la 10. Na nĩ mana nĩ wega. Na ni ukweli, ni vizuri ni ukweli. Ona niĩ ndarutaga. Hata mimi sitoagi. Na rĩu makoria moria atiriri. Lakini nĩ mandũruta gĩcunjĩ gĩa 10. ukweli sitoagi fungu la 10. Tondũ kĩarĩ kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩa tene. Nilikuwa kitabu kile. Mũhothi wa kĩrĩkanĩro kĩerũ rĩ nĩ ũrĩkũ na ũrĩkũ na ũrĩkũ na nĩ ũrutaga. Sadaka ya unasikia? Nĩ sawa, nĩ sawa. Unasikia matoleo ama sadaka ya agano jipya yao ya Kristo ni gani na ni gani na gani hawajui. Hawajui Matio na materutaga. na watu wangi Magakinyĩra nĩ maandĩko marĩa maugĩte atĩrĩrĩ. ndio maandiko inasema Nĩkĩo mũikaraga ta mũthatĩte. unakaa kama hamuna wakati wa kutoa. Nĩkwenda ũnyite haha. Nataka ushike hapa Na ũthikĩrĩrie wega. na unisikilize vizuri. Na harĩ gĩcunjĩ tũkĩrĩtwo nĩ andũ a ndini. Kuna kiwango tumepitwa ni watu wa madhehebu. Ndio tũkĩrĩirwo ha. Unajua tumepitwa watu wa Gwakinya maruta-rĩ. ukifika ni kutoa. Tiga nĩ ũndũ materutanagĩrio ndũmĩrĩri ya gĩcunjĩ gĩa 10 na mũgerio na magetha ma mbere na maruta marĩa me thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩerũ-rĩ. Isipokuwa hajafikiwa ni mambo na kutoa kulingana na mafunzo ya agano jipya. Marutaga kuheana Kupeana. ũhoro ũcio ũtukanĩte-rĩ. Hilo jambo likiwa limechanganya. ũhoro ũrĩa wamane atĩ nĩaruta kuheana. Ukweli ni kwamba umefunzwa Na kupeana. to kũruta mũndũ wĩta kuheana. Sio kufunzwa kupeana. Nĩ maheanaga. Wanapeanaga. Na tondũ Ngai nĩ wamane ndarĩanĩire mũndũ. Mungu ni wa ukweli. Guoko kũrĩa kuheanaga nĩkuo kũrathimagwo. Wapeana ndio. Nĩkĩo magĩthiĩ na mbere na kũrathimwo. Ndio wanaendelea kubarikiwa. Kubarikiwa It is not by coincidence. Eni. Tikemahĩtia. Himaetia. Marathimagwo tondũ Ngai ũrĩa Wanabarikiwa juu wanapeana. waheana Wakipeana. ũkarathimwo. Unabarikiwa. Tũrĩ thĩinĩ wa Musa. Tuko katika ndani ya Musa. Ndari 14. Dari. Naomba tafadhali mpewe Biblia ya Kiswahili niangalie dari ni nini kwa lugha ya Kiswahili. Kwa sababu nimeona hesabu. Ĩtagwo hesabu. Ni hesabu. Haya hesabu. Ndĩrenda gũthoma verse 40. Alafu mabasi kwa lugha ya Kiingereza Numbers. numbers. Ndĩrenda gũthoma verse 40 ruga atĩrĩrĩ kamũira wethete nĩ ngũthomaga. Ningĩ makĩroka gũkĩra rũcinĩ tene makĩambata kĩrĩma magĩkinya o igũrũ gacũmbĩrĩ makiugaga atĩrĩ tondũ rĩu tũkĩrĩ haha-rĩ nĩ tũkwambata tũthiĩ kũndũ kũu Jehova atwĩrĩire nĩgũkorwo nĩtwĩhĩtie. Nake Musa akĩmera atĩrĩ mũrakĩagarara watho wa Jehova nĩkĩ kuona atĩ ũndũ ũcio mũrorete ndũngĩrehanĩre wega. Tigai gũthiĩ nĩ ũndũ Jehova ndarĩ thĩinĩ wanyu nĩguo mũtikahũrwo nĩ thũ cianyu mũninwo. Thoma rũgano rũu ruothe wainũka.
Soma hiyo hadithi yote ukienda nyumbani. Ndebisa ndenda ukurehera. Kuna picha nataka kukuletea. Na uthikiririe wega. Na unisikilize vizuri. Ni tondu no ko ndumenyerete kuria irio cio nyumu. Sababu unaweza kuwa hujazoea kukula hiyo chakula ngumu. Ni undu kuria maita kuria to kuria. Juu kukula sio kukula tu. Ni kuri undu njugaga. Kuna jambo nasemanga. Na ni kuga. Na ninasema Kanari. katoto Gathiagirwo ibabai na gicuki. kana tengenezewa papai na ile kachumvi. Kakahinya wega. Inakuwa soft kabisa. Gakarea. Kana kula. Kakare ni kuhuna ri. Kakienda kakishiba. Ni undu wa kuhuna ri. Kwa sababu ya kushiba. Kagwatetwo ni nyina gora no guthithina. Ameshikwa ni mama yake ni kuswati tu. Ungiuria ndu iraguthithinia. Ukimuuza nini inafanya uswati? Kuria. Ni kukula. Warete ndui. Lakini amekula nini? Papai. Papai. Na imakamakie. Na ilikuwa imesturiwa. Tulikana tukio gicungi-ini. Imepitishwa kwa kichungi. Kane na nene hari. Akikuwa kakubwa. Akarehero kamurenge. Anatoa kamurenge. Karita kamurenge gakomete oguo ri. Nikuhuna. Nikushiba. No hari andu ari agima ri. Lakini kwa watu wazima. Murenge na ibabai ni appetizer. Marenge na papai inaitwa appetizer. Nikuga atiriri. Kusema hivi. Tirio. Ndorete. Chakula. Tirio. Si chakula. Nigwetera we nikuharirio raharirio ngai. Chakula ni kujitayarisha kukula. Nikuharirio kuria. Ni kujitayarisha kukula. Ukithimika ine menene. Ukienda kwa mahoteli makubwa. Ukirehero nyama na cabaci. Ukiatoa nyama na chapati. Kanyamu taka urathondekagwo. Vitu kama hizo inatengenezwa. Umakamakagie. Uwe unasturia Gaciara huke. Kitambo ikuje. Uhote kuria. Ili uweze kukula. Riu no ko ndukimenyerete kuria irio iria nyumu. Kabla hujazoea kukula chakula ngumu. Umakagirio ka. Unasturiwa hiyo kaipai hivyo. Kusturiwa hivyo. Ngai araigua tha. Mungu atuhurumie. Ni undu twete irio iria nyumu. Kwa sababu tumeitoa chakula ile. Na twimenyerie kuriaga. Tujizoeze kukula. Na turiage. Na tukurage. Na tukurakurage. Na tujengeke. Na itwekere hinya. Na ituweke nguvu. Na tugirie yo no undu umwe. Nasema hili ni jambo moja. Wakoromboyo. Na kushughulikia. Ukire uria ukirete maria mangi. Yenye imeshindi yale mengine. Na ndukaria no haria turi. Na usisahau mahali tuko. Ni atini. Ni katika kipimo. Ya maundu meri. Ya mambo mawili. Uhoro wa njira cia Ngai. Katika njia za Mwenyezi Mungu. Na mawiko ma Ngai. Matendo ya Mwenyezi Mungu. Na example ndio yaheana. Kwa mfano wenye napeana. Ni undu Musa ndio yeye na njira cia Ngai. Mmoja alikuwa amejua njia za Mwenyezi Mungu. No Israeli moyo mawiko ma Ngai. Lakini Waisraeli walikuwa wanajua tu matendo ya Mwenyezi Mungu. Twathoma atiriri. Tumesoma hivi. Musa akemera mutigathie. Musa akaambia msiende. Na ona mwathiro mukuhoro ni thu cianyu. Na mkienda mtapigwa ni maadui zanyu. Ni undu Ngai ndari hamwe na inyuĩ. Mungu yuko pamoja na nyinyi. Ni undu Musa nĩamenyete njĩra cia Ngai. Musa alikuwa anajua njia za Mwenyezi Mungu. Nĩahetwo adabu nĩ Ngai. Alikuwa amepewa adabu ni Mungu. Ona kono akinyire handũ akĩhĩtia. Hata kama alifika mahali akakosea. Mungu na atuhurumie. Bwana ndiye anakuinua radha. Amen. Ni undu kwa sababu Ngai wamerĩte. Mungu aliyekuwa amewaambia. Mathiĩ makahũra itũũra rĩa Ai. Wende wakapiga mji wa Ai. Na makĩrega gũthiĩ. Na wakakataa kuenda. Rĩrĩa maregire gũthiĩ. Wakati walikataa kuenda. Maikara-rĩ. Walipokaa. Magĩcũrania. Wakafikiria. Nĩtũrahĩtirie. Tulikosea. No hau twathoma. Ni hapo tumesoma. Makiuga nĩtwĩhĩtie. Wakasema tumekosea. No tũthiĩ tukahũra itũũra rĩu. Tuliambiwa tukapiga hiyo mji. Na tũtinathiĩ. Na hatukuenda. Rĩu no twekire atĩa? Sasa tutafanya aje? Nyita wega haha. Sika vizuri hapa. Hapa ndipo maneno iko. No twekire atĩrĩrĩ. Tutafanya hivi. Twarahũke. Tuamuke. Tũgĩke. Tukafede. Ũguo Ngai araugĩte. Hivyo Mungu alikuwa amesema. Nĩguo indo ingĩ itũmekaga. Watu wengi wanasema. Na kĩu ti kĩ Ngai. Hiyo si Mungu. Na mũkorana na Ngai. Na mnapoteana na ũndũ ũcio weka. Na hilo jambo umetenda. Ũkaga gũciara maciaro. Umekataa kuzaa mazao. Na ũkarigwo gĩtũmi. Na ukashindwa maana. Gĩtũmi ũreka ũrĩa Ngai arakwĩrĩte wĩke. Unatenda vile Mungu alivyokuwa amekwambia. Na ti ũrĩa agakwĩra wĩke. Na sivyo atakwambia ufanye. Angĩkorwo Ngai nĩ arakwĩrĩte ũthiĩ. Kama Mungu alikuwa amekwambia uende. Kandogu. Kadogu. Na ũnyite haha wega. Na ushike hapa vizuri. Ũraga gũthi kandogu. Ukakataa kwenda Kadogu. Kũhera gwaku-rĩ. Kunyenyekea kwako. Nĩ gũthiĩ to the inner chamber. Ni kuthie thĩinĩ wa Karungubĩ. Inner chamber. ni kuenda kule ndani kabisa, chini kabisa. Ũthaithe Ngai. Umuombe Mungu. Nĩ ũndũ ndũrathiĩ kandogu. Tukwenda Kadogu. Hĩndĩ ĩyo arakwĩrĩte. Wakati alipokuwa amekwambia. Ũmũthĩ ũkwenda njĩke atĩa ũmũthĩ? Umwambia unataka nifanye nini leo? Nĩnyarogo
Ngoco. Amina. Ni undu gweka uria Ngai arenda. Tukufanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Sigo ukienda guthika ndogo. Si kwa Mungu na kuenda. Ni undu atikoya mundu enda kubatithio ndogo. Kama kuna mtu alikuwa anataka kubatizwa kadogo. Na ni arabatithirio. Na alibatishwa. Wathi gwika ati. Umeenda kufanya nini? Ngai arenda guthika ndogo last Sunday. Mungu alikuwa anataka uende kadogo last Sunday. Urarega guthie. Ukakataa kuenda. Tondu mundu uria atikitie. Kuna mundu alikuwa ameamini. Ni arenda guthie kama mubatithie. Alikuwa anataka uende ili umbatishe. Urarega guthie. Ukakataa kuenda. Atuma Maina. Akatuma ndugu Maina. Akamubatithie. Akambatisha. Aratheka. Akatii. Aramubatithia. Akambatisha. Kadogo gwika ati. Unaenda kadogo kufanya nini? Ngai ni u. Kimungu ni hii. Urerega Ngai ucio. Nilia huyo Mungu. Nohere. Na umwombe msamaha. Ni undu waguo Kwa uteneka. vile haukutenda. Nigetha ahoke. Ili amuke. Akwira nayo muthi akwenda gwika Akwambia atia. leo unataka unafanya nini? Hiyo ndio Mungu. Ni undu nginya thiini wa Biblia ino urona. Ndani ya Biblia unasoma. Na ndini ici ciorete guku ri. Hii madhahabu imejaa huku. Turareirwo kindu oro kimwe. Tumepotelea sana kitu kimoja. Kumenya njira cia Ngai. Kujua njia za Mwenyezi Mungu. Tondu njira cia Ngai. Njia za Mwenyezi Mungu. Ni uria kwona kio kia urutani. Ni mwenye ako na tamaa ya mwalimu. Ni uria kio kia urutani. Ni ako na gharama ya kufunza. Mwambatirie githimi gia kumenya atiriri. Batiza kipimo ya kujua hivi. Riu ndiraria uhoro wa munabii. Naongea kuhusu mnabii. Aca. Siongei kuhusu mnabii. Ndiraria uhoro wa munabii. Siongei kuhusu mnabii. Na muriithi. Na mwalimu. Na murutani. Na mwalimu. Ndirauga no akorwe murutani. Nasema huyo anaweza kuwa mwalimu. Thiini wa nyumba ya Ngai. Katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Na kabla na maina no mwalimu thiini wa nyumba ya Ngai. Huyu pia anaweza kuwa mwalimu katika nyumba ya Bwana. No Biblia auga atiriri. Lakini Biblia inasema hivi. Ona kuhana uguo ri. Hata kama kuko hivyo. Mikare ya maundu ni itiganite. Kutenda kwa mambo kumetofautiana. Ni mo tofauti. Ni mambo tofauti. Na tondu maundu macio ni matiganite nginya mikare ya maundu ri. Hiyo mambo imebaki baya kutenda kwa mambo. Na mumenyerete brother Mwangi. Na mumesoea ndugu Mwangi. Na arutaga ta muthuri na haha kwanyu. Na anafunza kama mtu hapa Weta kwenu. mweja. Ndikari mweja. Anaitwa Mwaja wa Parasi Agine. Mweja ni one of my teachers. Mwaja ni mwalimu wana mudhamini. Nyo waciari ako kiroho. Yo Kwa Mwaja. mutinjui. Ni mmoja wa mzazi Mweja ni wake. akiwegega. Mwaja anamjua Saidi. Mweja ri na mweja na mweja. Mmepeana mfano na Mwaja. Ni umwe wale marutanaga. Ni mmoja wenye wanafunza. Akarutana. Anafunza. Agaikio ni ngoro. Ana nyogwa ni moyo. Agaikio ni ngoro akarerwo akirutanaga. Ana nyogwa ni roho baka analia akifunza. Ngai acoke kurehere karori. Mungu alafu akuletea karoli. Na no mwalimu onake. Mwaja aligojeka sana. Tukwaria. Usikia hiyo sasa. Ni njira ya murwaru. Ni atiriri. Ni hivi. Karoli nake Ngai akamurehe. Karoli na Mungu anamleta. Na no mwalimu. Na ni mwalimu pia. Arutanaga akenete. Anafunza watu wamefurahi. Mukaruta kile mugatheka. Mnafunza mpaka mnacheka. Na araba aruta makarira. Na wale wanafunzi wanalia. Ugo yote Ngai. Mnasema huyu si Mungu. Ngai arokumio. Amina. Tondu mutimenyeretie. Jua mujazoea. Mutiambateire githimi. Na mujabadilisha kipimo Ya yako. kumenya atiriri. Kujua. Ona kiheo giki mweri. Hata hii gharama. Ona kiheo giki mweri. Hata gharama ikiwa moja. Mikere ya maundu ni itiganite. Kutenda kwa mambo ni tofauti. Na mwikere ucio wa maundu utiganite ri. Kutenda kwa mambo tofauti. Tutumaga uyu akorwe na Ngai. Akufanyi kuwa huyu Ako na Mungu. kunafanya huyu ako na Mungu. Hakufanyi huyu awe na Mungu. Akufanyi huyu awe hana Mungu. Hiyo Ngai sasa. akumio. Amina. Na gutwike ungi nake ndari na Ngai. Na kufanya kwamba huyu mwingine hana Mungu. Aca. Ale. Ngai aguoragia na njira Mungu nyingi. anajifunua kwa njia mingi. Na urimu ucio andu makoragwo naguo. Na huyo kubavu watu Ni wakunayo. undu wa kumenyera undu umwe. Kwa sababu ya kuzoea jambo Niguo moja. ndehete guku. Ndio umenileta hapa. Nigetha tuwingate. Ili tufukuze. Nigetha Ngai ora ucio Ili Mungu huyo. eka maundu na mwikire uria mutamenyerete. Fanya mambo na ile mwenendo wa mjazoea. Mutikamwite shaitani. Msimuite Satani. Ungicothereria aria mari mbere itu. Angalia wenye walikuwa mbele yetu. Paulo urieka mwikire uria Paulo eka maundu naguo. Ile mambo Paulo alikuwa anatenda nayo. Ni wari ngurani muno na mwikire wa maundu wa Petro. Kwa tofauti na mfanyio wa Petro. Ona ni arutite the analogy. Hata alikuwa amejifunza theology. Ona ni arutite mufano mwega. Alikuwa ametoa mfano mzuri. Akauga Ngai uria watumire Petro kuri andu a Israeli. Akasema Mungu aliyetuma Petro kwa Waisraeli. Nigetha ahunjagirie andu aria maruaga ri. Ili ahubirie waliotairiwa.
kuinua mataifa. Ili nikafikisha hili neno jema. Ili kwa sababu ya kuzoea. Na hiyo upafu umeondolewa kati yao. Wengine wanasema ni wa Paulo. Wengine wanasema ni wa Petro. Apolo. Wengine wanasema ni wa Kefa. Lakini ni hivi. Watu walikuwa wanahubiri. Watu walikuwa wanafunza. Lakini ni hivi. Karama ni tofauti tofauti. Na mwekelea maundu ni mithemba tofauti. Wa Paulo. Kufanya kwa mambo kwa Paulo. Ni jambo kwa sababu ya kuzoea. Wewe unajua chakula ya watu wazima tu ni githeri. Chakula ingine watu wazima inaitwa chapo. Chakula ya watu wazima ni ugali. Nakula samaki na ugali ni chakula ya watu wazima. Kula mokimo na nyama ni chakula ya watu wazima. Na ndangoni chakula ya watu wazima. Na kwaga kumenyera mutugora mwega ri. Na kukataa kuzoea ile tabia mzuri. Huyo kubafu. Ukamwamuraria. Unawatenganisha. Ukugania ndio wa Wachira. Unasema wewe ni wa Wachira. Na ndio wa Karoli. Na mimi ni wa Karoli. Na ndio wa Mwangi. Na mimi ni wa Mwangi. Leo ucio ni Karoli uratungata kana wa Wachira kana Ngai. Sasa huyo ni Mungu ananena ama ni Karoli ama ni Wachira. Orale kuma kwa Karoli. Hili neno limetoka kwa Karoli. Karoli kuma kwa Wachira. Unakula kutoka kwa Wachira. Karoli kuma kwa watu wengine. Unakula kutoka kwa Mungu. Maandiko makiuga atiriri. Maandiko inasema hivi. Ndiye Paulo muhandi. Mimi Paulo mwenye kupanda. Na Paulo muitiriria wa maji. Na Paulo mwagili wa maji. Na Paulo na Petro mucehi. Na Petro bani anatoa zile hivi. Totire na kiene. Hatuna. Uliorabata ngatho. Mwenye anahitaji shukrani. No umwe tu. Ni mmoja tu. Na kene weka yule yakuragia. Amen. Okinyanya kura. Ndio weko wako. Ndio ungetuweka wako. Na uwezi kuwa. Ungetuweka wako ngutware ku. Utakuwa nikupeleka wapi? Kana nguheke. Ama nikupe nini? No ni atiriri. Lakini ni hivi. Tuweka wa Ngai. Kuwa wa Mungu. No menya njira cia Ngai. Njira za Mungu. No kimenya njira cia Ngai. Njira za Mungu. Na hao njite wega ri. Hapa ushika vizuri. Ona kujoka nduka totoyo. Tukija mtumishi ujui. Nani ona gutore. Lakini uko na sikio. Wako igore gukora na njira cia Ngai ri. Nakujua kazi ni gukora ndumi oye. Dahana horo achabu na mweja. Kana mfano na mweja. Totira kanda kamwe. Tuko kwa Ndio hali hapo magana hasha igine. Anashiriki na hapa si agine. Nani atiriri. Lakini ndio horo waka Yoshua minister go. Ongea kuhusu tukamukira muoyo. Tunapokea wewe uzima. Tukamukira muoyo. Tunapokea uzima. Au taduka take kama mweja. Mia mweja. Tugatera wakati kwa kana. Huduma akasika. Kama kana mutugatera wako. Haijalishi kuna batane kumanya tera cia Ngai. Wewe Mwenyezi Mungu. Nigana riri. Example ino tuona haha. Mfano tumeona hapa. Niki ndwaro kemwe. Ni kitu kimoja. Ya kuonania. Takuonyesha. Israeli ni moyo maweko madai. Israeli wanajua matendo ya Mungu. Na matioe njira ciake. Lakini wako wanajua njia za Mungu. Tũthaithe Ngai. Tumuombe Mungu. Atũrute njĩra ciake. Atufunze njia zake. Mawĩko nĩ kũrũmanĩrĩra marũmanagĩra na andũ a Ngai. Matendo ni kufuata inafuata. Anyita nĩngũcokera. Acha nirudie hapa tena. Nĩngũcokera. Acha nirudie hapa tena. Maandĩko maugĩte atĩrĩrĩ. Maandiko inasema hivi. Na ndĩrathithĩte tondũ ndĩrarĩria andũ mathomete maandĩko. Nikienda juu naongea watu wa. Na maũndũ maya nĩ marũmanagĩra na andũ arĩa metĩkĩtie. Kufuatilia wenye wameamini. Nĩ marĩa nyamũ cia thĩ. Haleluya. Chukua snakes, nyoka. Watakuwa wanachukua nyoka za dunia. Nĩ marĩaragia na thiomi. Watakuwa wanaongea kwa lugha. Nĩ marĩagĩra andũ arĩa arũma moko mahone. Watakuwa na kila mikono. Ona maandĩka kĩndũ kĩngĩhia mũndũ. Gĩtikamĩkona atĩa. Kitu afanya icio ciagĩrĩire kũrũmanĩrĩra nawe. Mawĩko ma Ngai. Kwa sababu ni matendo ya Mungu. No njĩra cia Ngai nĩ atĩrĩrĩ. Lakini njia za Mungu ni hivi. He harĩa ciumaga. Kuna mahali zinatoka. Hau ndiĩ gũkwĩra atĩa. Hapo sijui niseme nini. Nĩgetha gũkinyanĩra guo rĩ. Ili kufikia cionekaga handũ hetagwo the inner chamber. Sinaonekana mahali kunaitwa Kanyũmba ga thĩinĩ. Kũrĩa nguruwe. Harĩa harikĩru mũno. Penye pani
deep sana. Odio muthigithane na Ngai. Hili munene na Mungu. Muthiorokane na Ngai. Mushugukane na Mungu. Muthiorokane na Ngai. Mushugukane na Mungu. Orerere Ngai. Umulilie Mungu. Ukaire Ngai. Umusautie huyu Mungu. Nginya akumenyithie njĩra ciake. Kujuliza njia zake. Nacio njĩra ciake ciugĩte atĩrĩrĩ. Njia zake zinasema hivi. Na nicio andũ aingĩ mahĩtanĩtie nacio. Sio watu wamekosana na hizo njia za Mungu. Ndĩrakwenda example ĩngĩ. Nataka kupeana mfano mwingine. Ndaigua nĩngũingĩra no ngũhutia ngĩrĩte. Nimesikia nitaguza tu nikipita. Na ndirihe. Tondũ kĩo ndũmĩrĩri yakwa ya ũmũthĩ. Judia ujumbe wangu ya siku ya leo. Ona gũtuĩka Hata kama no ndũmĩrĩri yakwa ya ũmũthĩ. Nayo nĩ atĩrĩrĩ. Nayo nĩ atĩrĩrĩ. Nayo ni hivi. Reke tũthiĩ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩkĩ kĩerũ. Hata tusome katika. Kuonie njĩra cia Ngai iria andũ mahĩtanagia nacio. Nione vile watu wanakoseana. Na rĩu ona niĩ ndĩ waho. Na pia mimi ni wapo. Na nĩ kwĩra ndĩrahera. Ngĩũrĩra ũhoro ũcio. Anatorogea hiyo mambo. Wacha nisaidie. Thĩinĩ wa Mathayo Katika kitabu cha Mathayo ndandika na ciana nĩ nĩ ngũhona. akumbuki ni ngapi lakini ataona tu. No nginya ndĩhone. Lazima ataona. Ngai augĩte atĩrĩrĩ. Mungu anasema hivi. Gũtiga ndamba kũhona kabanya ndĩhane ta ngũrũgama. Tafadhali hata kwanza asimame. No nĩ njũĩ nĩ thĩinĩ wa Mathayo. Lakini anajua ni katika Mathayo. Mathayo 9 nĩ ndakinya ho. Mathayo 9. It's a grievous mistake tukoretwo tũgĩka. Ni makosa tumekuwa tukifanya. Jamani na mũno tukoretwo tũgĩka. Makosa makubwa tumekuwa tukifanya. Tukorana na njĩra cia Ngai. Tukapoteana na njia za Mungu. Tukambĩrĩria gũkinyĩra. Tukaanza kukimbilia maandiko ma Ngai. Vitendo vya Mungu. Thĩinĩ wa Mariko. Yako katika kitabu cha Mariko 16:6 15 15. Atĩ maũndũ maya nĩ marĩrũmanagĩrĩra. Hii mambo yatakuwa nafuatana na sisi. Na nĩtũmoĩ. Na tunayajua. Na ũma nĩ ũyũ. Lakini ukweli ni huu. Matĩrũmanagĩrĩra na ithuĩ. Hayafuatani na sisi. Tondũ Ngai ndecejagia nĩ ũndũ witũ. Kwa sababu Mungu hatabadilika kwa sababu yetu. Ũrimũ witũ. Ujinga wetu. Na kũrigo gwitũ. Na kutojua kwetu. Gũtigarũra Ngai. Hakutabadilisha Mungu. No Ngai. Lakini Mungu nĩ atwetereire. Mungu anatungojea. Twĩke ũguo augĩte. Tufanye vile anataka. Nake eke ũguo augĩte. Naye afanye vile tunataka. Ũguo nĩ atĩrĩrĩ. Kwa hivyo nĩ kuga atĩrĩrĩ. Ni kusema hivi. Twahingia ũrĩa Ngai augĩte. Tukitimiza yale Mungu anasema. Nake ũguo augĩte nĩ marĩrũmanagĩrĩra na ithuĩ. Naye yale amesema yatafuatana na sisi. Nĩ marĩrũmanagĩrĩra na ithuĩ. Yatafuatana na sisi. No twage gwĩka ũguo augĩte. Tukikosa kutenda yale anasema. Tũrĩthomaga maandĩko-inĩ. Tutakuwa tu tunasoma katika maandishi. No ti reality. Lakini sio akutendeki. Haya handĩkĩtwo atĩrĩrĩ ndĩrenda gũka mũrango nĩgetha ngathoma na ũtheri ũyũ wa mũrango. Wacha asome akiwa karibu na mlango. Verse 37. Mstari wa 36 na 7. Sorry. Irauga atĩrĩrĩ. Nasema hivi. Hĩndĩ ĩyo akĩĩra arutwo ake atĩrĩ. Hivi akawaambia watu wanafunzi wake. Ti-itherũ magetha nĩ maingĩ. Yani mafuno ni mengi. No aruti wĩra nĩ anyinyi. Lakini wafanyikazi ni wadogo. Amba ũnyitĩrĩre hau. Shikilia hapo. Hau andũ aingĩ nĩho mathomaga. Hapo ndipo watu wengi wanasoma. Na harauga atĩa? Na unasemaje? Atĩ wĩra nĩ mũingĩ. Kazi ni nyingi. No aruti wĩra. Lakini wafanyikazi ni wachache. Ni atĩrĩrĩ. Ni hivi. Andũ aingĩ aitũ rĩ. Wengi wetu. Mathoma hau rĩ. Wakisoma hapo. Na maigua ũguo tondũ nĩguo handĩkĩtwo rĩ. Wakisikia hivyo kwa sababu ndipo wamesema. Maikata maraiguĩra Ngai tha. Wakakaa kama wanahurumia Mungu. Tondũ atĩ wĩra nĩ mũingĩ. Kwa sababu ati kazi ni mingi. No aruti wĩra nĩ anini. Na wafanyikazi ni wadogo. Atĩ rĩu nĩ kwĩhotha. Sasa wanajitoa. Agokĩra akambĩrĩria kũrandaranda. Akaamuka na akaanza kurandaranda. Ũkamũkora kĩmũrũ akĩhunjia. Sorry. Ukamukora kĩmũrũ akĩhunjia. Unamkuta akihubiri. Ukamukora kĩrĩma-inĩ akĩhunjia. Ukamkuta katika mlima akihubiri. Ukamukora kadogo akĩhunjia. Ukamkuta katika kadogo akihubiri. Tondũ wĩra wa Ngai nĩ mũingĩ. Kwa sababu kazi ya Mungu ati ni mingi. Na aruti wĩra nĩ anini. Na wafanyikazi ni wadogo. Nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩmwe. Uko na wakati. Ndiagwo kũ thĩinĩ ya kũrandaranda. Akiwa katika hii dunia ya kurandaranda. Ngai onzũigĩra tha. Ndĩraria ũguo tondũ ndĩ wa mwanya. Anaongea hivyo kwa sababu ni wa pekee. Ndĩraria ũguo tondũ ndĩ wa mwanya. Haongea hivyo kwa sababu yeye ni wa pekee. Hana ta inyuĩ.
yani kulingana na nyinyi. Hana utaiwe. Wewe ni kama nyinyi. Wewe ni kama nyinyi. Na teotoria ndirariria. Na sio kushinda anaongea. Ndirareria gutorio kuria tutoretio. Anaongea kuhusu. Tondu twathoma hau ri. Anaongea kuhusu vile tumeshindwa kwa sababu tukisoma hapo. Twaigua wira ni muingire. Tukisikia kazi ni nyingi. Twega Bible tukaichechegeke. Tunachukua nini Biblia tunaweka hapo. Tukoimagara. Tunaenda. Tondu wira ni muingi. Kwa sababu kazi ni mingi. Tuhitane naguo. Tukimbiliane. Tondu ni muingi. Kwa sababu kazi ni mingi. Ukiri muingi tuhitane naguo. Kwa sababu kazi ni mingi sisi tukimbiliane naye. Tukora kule FIFA. Ukatukuta kule FIFA kwetu. Tukiroga kou. Tukiruka huko. Tukirano the Bible says. Neno linasema. The Bible says. Neno linasema. Tukiacha hiyo, tukaikara thĩ, tukaketi, tukacokania meciria na athuri, tukarudiana sisi wazee, tukerana kwĩna mũcemanio mũnene kũrĩa Naikuru, tukaambiana kuko mkutano kũrĩa kwa Maina wa Njoro, kule kwa kina Maina Njoro, na rĩu Ngai witũ kũu nĩkuo rĩu etanĩte, na huko ndiko Mungu ameitana, na nokuo tũgathiĩ ithuothe, na sasa tutaenda sisi sote ni kama kana kwamba tugekora kũu, tukajikuta huko, tugatware injili, tukapeleka injili huko, injili ya Yesu, tondu wĩra nĩ mũingĩ, kwa sababu kazi ni mingi, no aruti a wĩra nĩ anini, lakini wafanyikazi ni wadogo. No ticho kĩngai. Hiyo sio kimungu. Na tio njĩra ya Ngai. Hiyo sio njia ya Mungu. Ũmũthĩ wakwa nĩ ũgũthikĩrĩria nĩ gũkũruta njĩra ya Ngai ũhoro-inĩ ũcio. Leo hii ukinisikiza nitakufundisha njia ya Mungu. Tondũ njĩra ya Ngai ndĩhana ũguo. Kwa sababu njia ya Mungu sio hivyo. Njĩra ya Ngai ĩhana rĩrĩ. Njia ya Mungu ni kama hivi. Nĩ kũrĩ hĩndĩ twarĩ na gĩthomo kũrĩa Ndorome. Kuna wakati tulikuwa na masomo kule Ndorome. Kwa mũndũ wĩtagwo ithe wa Mange. Kwa mtu ambaye anaitwa Wamange huko. Na tũgĩgĩthoma mũno. Na tukasoma sana. Tũgĩcoka tũgĩcira na athuri. Basi wakafanya kitu. Tondũ athuri agĩ maciraga mahana ũtanie. Kama vile wazee wana. Gĩthomo gĩa atĩ tũgũthiĩ injili harĩ taũni. Kama vile wazee wanafanya tukimaliza nini injili tunaenda injili town. Na tũkĩhunja mũno. Na wakahubiri sana. Ndio maana tutioina wega. Hiyo wakati huo Maina hawakujua na. Ndio maana tutioina wega. Hawakuwa najua na Maina sawa sawa. No ni atereire. Lakini alikuwa amemtembelea. Aterera ari. Akimtembelea. Otokiaragia cia Mwathani. Wakiongea za Mungu, akiwa ndamwĩrora mũno ndamwĩrora harĩa Ndorome. Akasema nilikuwa naangalia sana wakati nilikuwa Ndorome. Akisema ni Abraham mutina hujia. Akisema ni Abraham mutina hujia. Akawauliza unajua brother hamkuhubiri? Ngĩmũrora ũguo. Akamwangalia. Ngĩmwĩra nja batara handũ tacio. Akamwambia tondũ tioneki. Mimi huhitaji watu kama hao. Na ndũnjũĩ wega. Kwa sababu haonekani. Na ndũnjũĩ wega. Na haunijui sawa sawa. Na kaja maandike ũguo. Na ukaongea ukweli ambayo ndorete. Ukiwa unaniangalia. Na ndirarĩ ho. Na unajua sikukuwepo. Nĩ ũndũ kĩngai ũguo. Nilikuwepo. Tondu kĩngai-rĩ, kwa sababu kimungu ni hivyo. Ti ũguo twĩkaga. Kwa sababu kimungu sio hivyo. Na tiguo tũmenyerete gwĩka. Tunasema na tondu maandiko maroiga. Tumezoea kutenda. Maroiga atĩa? Sio hivyo maandiko yanasema. Marauga atĩa? Yanasema nini? Mathayo 14. Matthew chapter 14. Hau tuma. Hapa tulikuwa. Ndĩrĩkĩtie. Hajamaliza. Tondu Matthew 14. Kwa sababu Mathayo 14. Kati ho tũgũthomaga. Matthew 9. Matthew 9. God bless you. Matthew 9:37. Mathayo 9 verse 27. Mstari wa verse 37. Mstari wa 27. 37. Mstari wa 37. Leo ni ndio kusoma 38. Anataka kusoma mstari wa 38. Inauga atiriri. Inasema hivi. Ni ũndũ ũcio-rĩ. Kwa hivyo thaithai Mwathani mwene magetha. Musihini mwenye mavuno nigetha atĩ arekie aruti wĩra ili aachilie wafanyikazi mathiĩ aruti wĩra mathiĩ magetha-inĩ make ili waende katika njĩra yake. Haleluya. Hiyo ndio njia ya Mungu. Njĩra ya Ngai nĩ atĩrĩrĩ. Njia ya Mungu ni hii. Magetha nĩ maingĩ. Mavuno ni mengi. Aruti wĩra nĩ anini. Wafanyikazi ni wadogo. Wĩra ũrĩa mũnene twĩtĩirwo-rĩ. Ile kazi ngumu tumeitiwa nĩ gũthiĩ tuingĩ. Ni kuenda katika tũthaithe Ngai. Muombe Mungu atũmane magetha-inĩ make. Atumane katika mavuno. No ti gũkĩra gũthiĩ magetha-inĩ make. Sio kuamuka na kuenda katika mavuno. Nĩ ũndũ wa gwĩtũma gũkũ tũmenyerete-rĩ. Kwa sababu ya kujituma na tumezoea hivyo. Nĩkĩo Roho arauga atĩrĩrĩ. Ndiposa Roho anasema nyita wega.
Nikero harauga atiriri. Ndipo sasa Roho anasema Aingi anyure. wengi Ni wenu marone kama kemunya ngano. wanachuna Magatiga thawani. wanachuna ngano wakaacha dhawani. Tando ni umetumete wira-ini. Ndio hawa. No kaitara atwira guo. Lakini Mungu atuambii hivyo. Our God is a God of preparation. Mori ya terere. Tuthie. Makero wacha. Wacha. Amen. Gayaro goco. Amen. Ni undu Jesu aro ucio ri. Kwa sababu huyu Yesu Na ni kwendo nyite ya wega. hapa ushike sawa sawa. Ni wali te wa Mathayo 19, Mathayo 28. Yeye ndiye anaongea katika Matthew chapter 28. Mathayo 19:28. Mathayo 28:19. Yeye ndio. Matthew chapter 28 verse 19. Yeye ile yote. Nendeni kote ulimwenguni. Na hiyo the greatest mission. Na hiyo ndio The greatest mission. Etago na deni. nendeni. Ni waogire na deni. Yeye ndiye alisema nendeni. No kayoro wewe waogire na deni. Lakini huyu Mungu alisema nendeni. Akiugathie ile yote. Nendeni katika ulimwengu kote. No racokira akiuga rere. Ndio yeye alisema hivi. No rere. Lakini Mutena thiere. kabla Abaibo thie Jerusalem. nendeni Yerusalem. Mumweterere. Mungojee huko. Mweterere okinja. Mungojee huko. Iutare until. Kaa huko mpaka. Na niko ndo nyite ya wega. Nshika hapa sawa sawa. Nejo ni moyo roho mutheru akiuga hadi ko 10. Mnajua Roho Mtakatifu alikuja baada ya siku 10. No tigo Jesu Amerika. Lakini hivyo sivyo Yesu. Amerika mojiko ya tuko 10. Alikuambia Amerika mojiko Jerusalem. aliwaambia kwenda huko Mweterere. Yerusalem mngojee. Mweterere. Mngojee. Ginya mukahe omutaithia. Mpaka mpatiwe. Mukahe hinya. Mpaka mpatiwe. Kuria umete iguru. Ili mpate nguvu. Nao magethie. Magieterera tuko ya mbere. Nao wakaenda. Ginya kiaga guka. Siku ya kwanza wakakosa kuja. Magieterera tuko ya kere. Ginya kiaga guka. Ya pili akakosa kuja. Matiko bogo ya terere. Maandishi yanasema Na makihoyaga Ngai. wakiwa wanaomba Mungu, Mari ngororo imwe. wakiwa katika roho moja. Hau no hatha ono horo kirete. Hapo ndipo mambo iko. Mari ngororo imwe. Wakiwa katika Metereire. wakiwa wanangojea Ginya makaheo. mpaka wakatapatiwa. O ginya. Mpaka Iutare until. ngojea mpaka Weterere ginya. ngojea mpaka Kio nicho Ngai. hicho ndicho kimungu. Mukaheo hinya. Patiwe nguvu. Ari we roho mutheru. Ndio Roho Mtakatifu. O ne kekaga na ne jega kwa ari itho itwage uguo. Na kuko na wakati aliambia ndugu wengine hivyo, Maya roho mutheru ri. walipopatiwa Roho Mtakatifu Na mamenye bata wako hemukira hinya wa roho mutheru ri. na walipojua nini Na kuyu ni roho mutheru ri. na kupatiwa Roho Mtakatifu, Mogire atiriri. walisema hivi, Ginya ria mathire thiini wa body farm ri. Athuri ara maihuraga ngima haria ri. wase walikuwa na pakuwa ugali hapo Nigetha maihurire atumia na ciana na athuri ri. hivyo, ili Kwendera gutikamura mundu utairite roho mutheru. wapatie wamama na watoto walisema wasichaguliwe kwenye hajajazwa na Roho Mtakatifu. Hivyo. Haleluya. Amen. No muthe onyonaga atiriri. Na lakini leo naona hivi. Kinya pulpitini ri. Hapa katika Ndio kwa ndugaterera muihorera mugatere. hata yule anawapatia mkate. Ndio yule roho mutheru. Hata hajapatiwa Roho Mtakatifu. No requirements cia tomore. Lakini requirements za mitume. Kinya kwa ihora ngima. Hata kuna watu ugali. Kama ndio yule roho mutheru. Hapo ndani kuna hitaji mtu ambaye amejaza Roho Mtakatifu. Ndio kwa dada yule roho mutheru ri. Ukakuta mdada mdogo amepatiwa Roho Mtakatifu. Ukakora dada yule roho mutheru ri. Ukakuta dada ambaye amejazwa Roho Mtakatifu. Na menyanete na Ngai wega ri. Na anajuana na Mungu sawa sawa. Na gimarete kiroho ri. Na akakuwa mzima katika aikarete thi. anakaa Bado kwandikite mekiragire ri. kwa sababu kuna sehemu ati kumeandikwa ati wao wanatulia. Ugakora yo Sunday ukaguta mahinda. Kila Sunday anakuja hapa kutupa. Na taugaga. Na hasa. No wonaga Sunday mwate kuo. Na mara nyingine unaoja Sunday. Akora wathiete kugaro-ini kingi. Anakuwa ameenda Sunday. Na ategererie. Katika aije gucama kiria acaragia. Anaenda kuonja kile. Tondu haha ri. Kwa sababu hapa ni amenyire haha ri. Anajua hapa. Tigane ta yorona ri. Isipokuwa ni tayo unaona. Ino ni empty container. Hii ni empty container. Na ule. Ni kendo era kuigurira. Hakuna kitu inakupakulia. Tondu getha kuigurira ri.
ili ikupakulie no nginya ko ni ku downloadete lazima awe download au ni gucokera hapo atarudia ni undu ndungata cia Ngai kwa sababu watumishi wa Mungu neno ni njira ya Ngai na hii ndio njia ya Mungu nigetha uhote kunengereria andu ri ili upate kumpatia watu no nginya ko ni ku downloadete wega lazima uwe nawe umepokea nigetha uhote ku upload ili upate Ufunuo 10 nigetha uhote kumanengereria ya ili watu upate kuwapatia nigetha no mahote ku download ili nao wapate kupokea na muthako ucio wa ku download na huyo katika mchezo huu wa na kudownload ku upload na kuupload nigetha ma download ili wapa kiria Ngai agocwo iyo niguo mutugo wa Kristiano nigetha marie ndio mtindo wa Kristiano wa Kristo ili ungikorwo uraba kwihitha itho-ini nigetha wamukire ri wathi kuihura ki katika siri ili upokee unaenda kupakulia watu the discipline of this table na ni ngucokera adabu cia metha ino ri tikorogama hana kuthomera andu maandiko hata katika hii meza maandiko ni tumoe sio kusimama na kusomea watu ni njiguaga kĩeha mũno na anahurumia watu sore tucĩtwo nĩ njũkũra wadada mahana tani pole kwa maiguaga tĩarĩ ũndũ maandĩko maugĩte arĩ ithe itũ mekiragĩre ijapokuwa I can do better than that wamama wanaambiwa na matige kwĩra gũtoni magakwa gĩtĩo na wanapeana heshima no marĩ atĩrĩrĩ lakini ukweli ni huu dada nĩ arahĩahĩa danda nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio araigua umete from an empty container kwa sababu mara nyingine dada anasikia hiyo mambo yanatoka kutoka kwa empty container na rĩu akirĩte ũguo rĩ lakini anapo aona Karoli arũgama nĩyo yakoragwo empty container akaona Karoli anasimama lakini yeye ni na nĩ oyo ũguo anajua hivyo akambĩrĩria gũthoma akaanza kusoma na tũgũthoma thĩinĩ wa Injili ya Johana tutasoma Injili ya Yohana nĩ mũrathime na thauti barikiwa na sauti tũthoma Injili ya Johana tunasema Injili ya Yohana agĩthoma karũgano ka Lazaro akasoma habari ya Lazaro ũrĩa arwarire na vile aligojeka na ũrĩa Jesũ amũriũ acokia akĩmũriũka thikũ ya kana na hivyo Yesu alimfufua katika siku ya 4 na agacoka akĩmũhe nyamũ ĩtagwo moral of the story agacoka akamũhe ũrĩa rũgano rũu rũkugaga anampatia gĩtirihĩrĩro kĩa rũgano rũu kielelezo cha vile Yesu alikuwa yani ya vile hiyo hadithi ilikuwa inaongea yani nĩ atĩrĩrĩ ũgeterera sande ĩrĩa ĩngĩ akaongejea ile saa nyingine nĩ ũrĩ gũthoma maandĩko anajua kusoma maandiko na nĩ ũrĩ Bible wega na anajua Bible sawa sawa akambĩrĩria kũmũthomera maandĩko akaanza kusoma maandishi na tũgũthoma ũhoro wa the prodigal son na tutaongea juu ya yule kijana alikuwa kijana mpotevu akambĩrĩria ũhoro wa kijana mpotevu akaanza hali ya kijana mpotevu no ũrĩa atugire agaĩrwo indo ciake na vile alisema agawiwe vitu vyake akauga Maina tũthomere akasema Maina tusomee Maina agĩthoma karũgano kau gothe Maina akasema akaongea hiyo agathoma karũgano kau gothe akasoma hiyo story yote nake ndungata ĩgwĩtwo Karoli ĩgokĩra naye Karoli akaamuka akauga tũgũmweiguĩra kama vile mmesikia na Mungu atuhurumie na Mungu Ngai atuke turathime tondũ tũhana mwanake ũcio weitangĩte hizi ni kama yule kijana ambaye aingĩtwo mararĩo mĩkorobia ya ngũrwe wengine wetu tulikuwa katika mambo ya nguruwe huko no Ngai nĩ atwetereire lakini Mungu anatungojea o taguo ithe wake mwana gĩkĩ agĩetereire kama vile agĩkĩhĩmbĩria baba kijana hiki alimngojea nĩgetha atũhĩmbĩria akampatia na inyuĩ mũkaigua ameni na nyinyi mkasema amen na mũkainũka mũkiuga kiugo kiuma na weight na tumebarikiwa kaenda nyumbani ukisema hiyo neno lilikuwa na uzito nĩ ũndũ matirĩ mamenya kũrĩa ndũmĩrĩri ciumaga hawajakuwa kujua mahali message inatoka nĩ ũhoro ũrĩa hunjagia ndumaga haha haleluya this is my secret ile ũhoro ũrĩa hunjagia na ngũcokera ndumaga haha ile nini umaga Jethibedisaita ile mahubiri yake bata wa kĩrĩkanĩro nĩ ndũĩ haha nĩ ngwenda gũkũruta na nĩ handũ ingĩ matoĩ ũngĩthiĩ thĩinĩ wa library ukienda katika library Bible ĩigagwo thĩinĩ wa books of reference Bible ĩigagwo thĩinĩ wa mabuku ma gũtuĩria Biblia ĩigagwo harĩa mabuku ma gũtuĩria mohoro maigagwo koguo kwagĩrĩire atĩa
Kwa sababu hapo kuna takikanaje? Twagereire atiriri. Uigua leo horo kuma iguru. Unatakikana usikie mambo kutoka juu. Ukiondelire kuri andu Ili waletee watu. Na horo ucio uraheana kuri andu ri. Na hiyo habari unapeana kwa watu. Uhoro muhuri ni maandiko. Ili timizo iweko. Nitwanyitana. Uhoro ucio uraheana umeta iguru. Na maandiko maya maandikio ni andu mena roho mutheru. Kwa sababu uri hoimira iguru. Uhoro ucio uraheana ri. Ukahora muhuri. Hiyo mambo ya muhuri ni maandishi. Otondo waiguaga atiriri. Kama vile mnasikia Kwagereire ngideliver message. kuna takikana akipeana message. Atiko ni muraya thiini wayo. Kama mnakula ndani yake Na ni muraya hinya ucio umete kuri ho. mnapokea nguvu kutoka ndani yake. Ndio horo ucio kauga amen. Wakati huo unasema amen. Uguo kauga amen. Wakati unasema amen, Tole wingi kwa kuga amen. sio wewe peke yako Ona Bible yagereire yuga amen. hata Bible inahitaji iseme amen. Niko kora uguo ndoigare. Kwa sababu vile amesema Ona ite kuga ni hari. hata kama Ndio akurire kwa ni handikitwo. hata ndani yako Au kwa hutio ri. vile Au kwa rutano ri. vile kumefundishwa Kwandikitwo. kumeandikwa Kauga amen. ukasema amen. Tondo ingeruta na akari uko yora Bible yugete ri. Akienda kinyume kulingana na Biblia vile imesema, Bible ikirega kuga amen ri. Bible ikikataa kusema amen, Ona wageni kurega kuga amen. hata unahitaji kukosa kusema amen. Tondo wera wa Bible. Kwa sababu kazi ya Bible Nikora muhuri. ni kuweka muhuri. Ni undu ucio Kwa hivyo Ngai augeti ho Mungu amesema hivi, thiei thĩ yothe nendeni kote ulimwenguni wagwĩtĩkia na abatithio wakukubali na abatizwe, no rĩrĩ lakini mũtikoime Jerusalem. usitoke Yerusalemu. Augĩte magetha nĩ maingĩ no atĩ ndaugĩte tũthiĩ magetha-inĩ. Mavuno ni mengi, lakini hajasema mwende Na mũthiĩ kũrĩ mwene magetha mwende kwa mwenye na mwagera njĩra ĩyo rĩ ukienda hiyo njia, no kiugo gĩkahinga hapo ndipo neno litatimika. kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa Roma 8 Kile katika Warumi 8 kĩrĩa kiugaga atĩrĩrĩ kile kinasema arĩa matongoragio nĩ roho wa Ngai wale rĩ wanaongozwa na Roho Mtakatifu acio nĩo ciana cia Ngai. hao ndio wana wa Mungu. Arĩa matongoragio nĩ roho wa Ngai Hao wanaongozwa na Roho wa Mungu, nĩo ciana cia Ngai. hao ndio wana wa Mungu. Athuri nĩ matigire ũtongoria nĩ roho wa Ngai. Wazee walikosa kuongozwa na Roho wa Mungu. Atumia nĩ matigire ũtongoria nĩ roho wa Ngai. Wamama walikosa kuongozwa na Roho wa Matongoragio nĩ Mungu. mĩbango na mĩtaratara ta PCA. Wanaongozwa katika mataratara, No moka haha rĩ lakini wakija hapa tũkoya ndarama tukakuja hapa tukachukua drum, ndio matiramenya dada ruo rũrĩa naruo maana hawajui ule uchungu dada kainde akona. mumpũragĩre athuri Wacheni nini? tondũ kwĩna dada mena roho mũtheru Wacheni watu. na ndeto ici makũranĩte wega na nĩ mũrona itĩra njũra ciagĩrĩire. Rĩu rĩ Sasa twakinya gũkũ rĩ tukifika hapa, ũkĩrĩkia ndũmĩrĩri ũreciria nĩ gwakwa yaka dada mũno ukimaliza message kono ya ndarama anachukua drum. ohiki maitũ ti ma mũtugo aruga maitũ ti ma mũtugo maitũ mothe nĩ Ngai mũtwa. Ũgeciria nĩ rwĩmbo rũgĩte cama Ukafikiria ni hivyo, uko na utamu na nĩ worakanio na ni wewe unakanywa, tondũ nĩ aramenya mĩtugo ya athuri me nayo kwa sababu anajua ile mitugo wa wazee wako nĩ nayo, matuĩkĩte ya mĩtugo wamekuwa nĩ maramenya nginya tũkiuma mũciĩ nĩ gũkũ Ngai nĩ gũkũhunjia wanajua tukitoka nyumbani nani alikuwa o tũrĩ gwa PCA moĩ kama vile wana PCA wanajua, ona kwa Full Gospel rĩ hata kwa Gospel magomana rĩ wakikutana gĩthomo gĩtenambĩrĩria rĩ kama masomo hayajaanza, nĩ makoragwo moĩ nĩ ũrĩheana kiugo kunajulikana ni nani atapeana neno na nĩ ũrĩtongoria na ni nani ataongoza, na tondũ nĩ tũramenya rĩ na kwa sababu tunajua tukauga Wachira ũkĩrogeithia andũ tukasema Wasira amuka usalimie watu. Wachira rĩ ti ndungata ya Ngai Wasira si mtumishi wa Mungu, na nĩ kĩarero kĩrĩa ageithia andũ kwa nini anaambiwa amuke asalimie watu handũ tweterere Ngai ũrĩa wĩ thĩinĩ wa Wachira badala ya kugojea yule Mungu ambaye ako ndani ya Wasira, okĩre na kĩrĩa kĩrĩ ta thĩinĩ wa Wachira amuke na kile ambacho kiko ndani yake, nake Wachira nĩ akorwo nĩ eiguĩte na Wasira akiwa anajisikia na nĩ aramenya gũtirĩ kĩndũ adownloadete kuma igũrũ na akisikia hali kule kitu amedownload kutoka juu, ndagoke kũheana empty container asikuje kupeana
vitu ambaye ndagatukaruga mahambere yito asikuja kusimama mbele yetu ali empty container akiwa hana kitu, tondu hiyo turatunga tore kwa sababu sisi tunahudumiwa. bali kama ugete atirere Maandishi yanasema na ndio leo kuheana wakati neno linaongewa, ana maikarete na makurani na wale goku wanakaa chini, wao wanajua. ni ale duka tadirati kagereria. Kuna mtumishi alikuwa alikuwa anasikiza mtumishi mwingine na toka ndio na andu 800. Huyo mtumishi alikuwa na watu kanisa liko na watu 800 na hatari horo wa mathaka na hakukuwa mchezo. tondu umetio Britain Alikuwa ametoka Britain, akaje nginya buru gweta wana Nigeria gutwara injili, akaenda Nigeria kupeleka injili, akigitigiro kanitha wina andu 800, akaachiwa na kanisa lako liko na watu, akiona Ngai, akaona Mungu. ni ndio ndio kuheana horo hatari mathaka, Kwa sababu hapo sasa ni kupeana ni kuchapa injili, kuchapa injili pasipo mchezo. au ule anachapa injili Biblia anaendelea kuchapa injili, andu magikoroka watu wakaendelea, kanitha ile ndio bata kunyihia andu, kanisa likaendelea from 800 to 700, likaendelea kutoka 800 mpaka to 600 to 600 to 500 to 500. ai gugitana mucemanio Kukaitana mkutano, andu makiurira nda tutharanira rio itha gitu kanike kanitha radio thirete. ni kwa nini kanisa linaendelea kudidimia mundu wa mbere kuoya guoko iguru ri wa kwanza kuchukua mkono zuri alikuwa ya mistress alikuwa mistress mutongoria wa kwaya akiuga riu mutungatiri tutigukuhitha akasema, sasa mtumishi, hatutakuficha. this young boy you brought here, Sasa huyu young boy ulimlete hapa, he is an empty container. huyu ni empty container. Ugo ndirenda kuga atia, Sasa anataka kusema nini? ndirenda kuga atiriri, Anataka kusema hivi, ndirenda muno kwari horo ucio, hataki kuongea juu ya huyo sana, ndirenda kwari horo witu anataka kuongea sana juu. warugama haha ri Kisimama hapa na ndurandariva ri na hautoi kitu, aria maikarite thi wale wanaketi ni maramenya wanajua na ni marakurana na ni mamenyaga makiria wanajua wakikula batekuria na pasipo kukula. koguo ndikororugamire mbere yao Ikiwa unasimama mbele yao no ri empty container na uko na wewe ni empty, hauna kitu, ni ugakora sande ni matira atano, utaona sande hawatakuwepo watu. hebu ni oreko na matira iri Uone wawili tondu ngoro ciao ni irahia kwa sababu roho zao igicaria handu zikitafuta ona mahali, ge kanyamu kanini hata kama ni kitu kidogo, ukihimbita kena ngogoyo ona ira demo ya mabibu hata kama ni kitu kidogo. agenda witu Bwana, tutigai kurandaranda tuache kuradarana, twetekere tukubali, kwarahuka na guthikurira mwene magetha tuende tukalilie mwenye aga gutumana ri akikosa kutumia kwage guthio wira-ini tondu ona guthio tari mutumeri gutire umithio hata kuenda pasipo kutumwa hakuna Mazao. Ndwigera gutikoro ndureka hakuna kazi ambayo utakuwa unafanya. ndukatano gwaragia uhoro wayo ri Ile mtumishi alikuwa anataka alikuwa anaongea juu yake, etagwo Efiong anaitwa Asham Efiong Ethiong. riria athire kurerera Ngai Wakati Ethiong alienda kumulilia Mungu, Efiong akamulilia Bwana Ethiong akirera Ngai, akirerera Ngai akamulilia Mungu nginya akaga hinya wa kurerera Ngai mpaka akakosa nguvu ya kumulilia Mungu. riria Ngai aumiriria Efiong Wakati Mungu alimtokeleshea Ethiong, akimwira meraiti akamwambia, au aiguire kamugambo gacoke goka asikia sauti nyororo ya kijani nyepesi. akimwira atiriri akamwambia hivi, andu acio maraugire we empty container Amen. wale watu walisema wewe ni hauna kitu, wewe ni empty container. they are right Wako na ukweli. riu ri Sasa na kiro ndungi na akaambiwa jambo lingine, you have a choice uko na choice, Chaguo. uko na chaguo. no wingire kanyumba kare gaku gathiini Unaweza kuingia kale kanyumba ya ndani, uririre Ngai umulilie Mungu uguo kumuriragira wa rejecto vile ulikuwa unamulilia ukiwa rejected,
nginya gokia arehe hinya mpaka akuje akuletee nguvu, aguteke undu ungi mweru, akubadilishe uwe mtu mwingine mpya, wambiririe gwika maundu na mwekero wa gutumwo niwe, uanze kufanya kazi mfanyie kulingana na vile amekutuma, kana wewe uthi na mbere, ama wewe uendelee uri empty container, ukiwa empty container, no ulikana uri muhonoku, lakini ukumbuke wewe ni mwokovu, na nduri uraiyurio, lakini haujajazwa na power iria Ngai aheanaga, na ile nguvu Mungu ambaye upatiana, nigetha uhote kuthie ili upate kuenda kuringana akwira thie, kulingana vile nakwambia uende, tora kwandikitwo kama vile kumeandikwa ati nake muhunjia ri, ati kwamba mhubiri angikihunjia ati atari mutume, anaweza kuhubiriaje akiwa hajatumwa. ugo ni kuga atari mutume ri, Ni kusema akiwa hajatumwa, ona ngithima gathaini mene ri, akienda katika mavuno ya mwenyewe gutire umithio ngioneka. Iya ro tutaithia. Amen. Agikiuga atiriri, akasema hivi, akirwo atiriri ndugu wangu, akaambiwa hivi, you have a choice, either ya kurandaranda, unachagua ya kurandaranda, unachagua ya kurandaranda ukihunjagia ukiwa unahubiri tu, uri empty container, ukiwa hauna kitu, kana wambe wihithe ama ujifiche, andu mambe makwage, watu kwanza wakukose nginya iguru rigaguikurukira, mpaka juu litakuja karibu na iguru wewe. rigaguikurukira ri, Ulimwengu wingu likuja karibu na wewe, iguru rigaguikurukira, Ngai ucio ni wari gutumaga, huyo Mungu ndiye atakuwa anakutuma, na ni wari gutongoragia, na yeye ndiye atakuwa anakuongoza, na uri ndiaga kuria gutwara, na utakuwa unaenda mahali popote na wathi kuria gutuma watwara, na mahali atakupeleka njokere, na watwara kiria agutuma kuria watwara, akipeleka kile atakutuma kuria watumwo, kule ambayo umetumwa, ugacoka ina chemba, unarudi katika chemba, ugeterera ingi, ukangojea ingine, ukadownloadiwa, ugekererwo ingi, ukawekewa ingine, ukoni kuria gutwara, ukaonyeshewa mahali utapeleka, woni kuria gutwara ri, ukionyeshwa mahali utapeleka, ugatwara, ukapeleka, na ariathika, na akakubali. aikira mutugo-ini ucio itekuraihia rugano rwake tondu tigo njukie kuheana ri, Alipoingia katika hiyo mambo ya guthiaga kwi Ngai gwitia kiria gikuheanwo ri, kwenda kwa Mungu kuitisha kile anataka, akaririra Ngai akaheo ri, akamulilia Mungu na akapewa, thutha wa thuko wa kwehinga kuria thuko 30 vile aliendelea kujifunga na kujifunga, akiamba akehinga thuko 30, akajifunga siku 30, akirwo nduiganitie ingi 30, akaambiwa haujatosheka, nijifunge zingine 30, akigwa tarikia, akasikia kama amefika, akirwo thie ingi 30, akaambiwa nenda ingine 30, akinya thuko ya 88 tondu totoni na itiri, alipofika siku ya 88 hinya ukiharuruka, nguvu ikakuja, akigwa ramucina kanua, akasikia mdomo wake umechoma, na agiciro mimero, na akachomwa, na akigia mwakiritero kanua-ini gake, kukawa na moto katika na njira nguhi, kwa jafupi, akiheo pillar of fire, akapewa pillar of fire, kimure kia mwaki, kimulekea mwaki, akapewa the pillar of fire, akapatiwa moto, na no yonekane, na ti andu aingi manakorwo nayo, na sio watu wengi huwa naye, arama gwetaga aria manakorwo na pillar of fire, wale wanakuwa na pila ya moto. no mwe wao ni Marion Branham, Mwingine ni Marion Branham, nio mwe arama na the pillar of fire, hao ni wengine wa Branham andu ta kina Wesley na kina Wesley na andu acio othe na wote ta Musa ri, kama Musa, tondu nake na pillar of fire ri, naye alikuwa na pila ya moto. andu acio maheo pillar of fire, Wakipatiwa pila ya moto, maisha mao matikorwo ma kawaida, maisha yao ona ndumiriri ciao itikoragwo cia ya kawaida, maikaraga andu mekuranite thiini wa muturire, wanakaa wakiwa ni watu wa Tofauti. no the secret in the inner chamber, lakini secret ni kale kanyumba ya ndani. wambe wĩingĩre thĩinĩ wa kanyũmba kau ga thĩinĩ, Ingia katika hako kanyumba ya ndani, ũrutwo nĩ mwathani, utolewe hapo na Mwokozi, athiĩ nawe kũrĩa ekwenda. aende na wewe mahali anataka. Nĩkĩo ngangĩte mũndũ wetagwo Mefiboshethu, Ndio sababu ndio alikuwa amefuja Mefiboshethu, na Mefiboshethu akorwo nĩ ũthometwo rũgano rũu wega, na ukiwa umesoma hiyo habari ya Mefiboshethu
sawa sawa. Mefiboshethi itũra rĩetagwo Lodebari. Mefiboshethi walikuwa nakaa katika kikao cha kilikuwa kinaitwa Lodebari. Kwa makerua Omieri. Kwa zaidi ya miezi. Kwa makerua Omieri. Kwa makerua aya ye ucio. Kwa makerua. Nĩ kwaikaraga. Huko ndiko alikuwa anakaa. Lodebari nĩ kuuga kũndũ gũtarĩ mũgate wa kũrĩa kana maĩ ma kũnyua. Lodebari kusema hakuna mkate wa kukula maji ya kukunywa. Kwa makerua Omieri. Kwa makerua Omieri. Nĩ kuuga nĩ kũndũ kavu. Nĩ kũndũ dry. Ni mahali kavu. Nĩ kũndũ dry. Ni mahali dry. Ni mahali kavu. Na no wethurire gũikara kwa makerua Omieri. Unaweza kujichagulia kwa makerua wa Omieri. Uishi huko. Uikare kũu. Uishi huko. Ũtarĩ magũrũ ma gũthiĩ. Bila miguu ya kwenda. Wĩkĩonje. Ukiwa kiwete. No ũrĩrĩre Ngai ũrĩa kũu kwa makerua Omieri. Unaweza kulilia Mungu ukiwa kwa makerua Omieri. Nĩgetha ũtware Mefiboshethi atĩ nĩ Daudi. Kama vile Mefiboshethi walionekana na Daudi. Ũrĩa etirwo nĩ Daudi. Ile aliitaniwa na Daudi. Aliagĩra metha-inĩ ya mũthamaki. Akuawe anakulia katika meza ya. Maũndũ marĩa mekaga maumĩte guoko-inĩ kwa mũthamaki. Mfalme ili mambo yale atakuwa anatenda awe anatoka katika meza ya mfalme. No kũhotekeke. Inawezekana. No hitho no ro ĩmwe. Lakini siri ni moja. Kwamba gũthiĩ kũrĩrĩra mwene magetha. Kwanza ni kwenda kumlilia mwenye mafuno. Mbere ya gũthiĩ magetha-inĩ. Kabla haujaenda kwa mafuno. Ĩyo nĩyo the secret. Hiyo ndio. Nĩyo nĩyo njĩra ya Ngai. Hiyo ndio njia ya Mungu. Nĩ kũrĩ na example ya andũ aingĩ. Kuko na mfano wa watu wengi. Nĩgetha mathiĩ wĩra-inĩ wa Ngai. Ili waende katika kazi ya Mungu. Mambaga kũhithwo na kũruta Musa. Kwanza walikuwa wanaenda wakafichwa huko kama Musa. Na nĩkĩo mĩaka 400 marĩa marathĩtwo. Miaka 400 thĩinĩ wa Israeli gũtũũra ũkombo-inĩ. Kwa Waisraeli kukaa katika utumwa. Nĩ yakĩrire. Ilipita. Tondũ nginya Musa akĩathire mĩaka 40. Kwa sababu ni lazima Musa angelienda miaka 40. Kũharĩrĩrio werũ-inĩ. Ili apaliliwe huko jangwani. Nĩgetha agakorwo mĩaka 40. Ili katika miaka 40. Agĩtongorio nĩ Ngai. Awe anaongoza njĩra-inĩ cia Ngai. Katika agĩka wendo wa Ngai. Akifanya mapenzi. Oh, haleluya. Bwana asifiwe. Ngai arotũteithia. Mungu atusaidie. Nĩkĩo no nginya kũngĩathiĩte guo. Ni lazima kungalienda hivyo. Nĩkĩo Mwathani Jesũ. Ndiposa Yesu Kristo. Ona arĩ Ngai. Hata akiwa alikuwa Mungu. No nginya akinya mĩaka 12. Lazima angalifikisha miaka. Angĩambire gũthiĩ kũhithwo. Lazima angalifikisha miaka. For 18 good years. Aende akafichwe. Miaka 18 ndo ukiwa kula Yesu wali. Gũtirĩ rũgano rwake. 18 hungelisema mahali. Arĩ thĩinĩ wa the inner chamber. Alikuwa katika chumba cha ndani. Arĩ thĩinĩ wa kanyũmba kau ga thĩinĩ. Alikuwa katika. Akĩharĩrĩrio nĩ Ngai. Akipaliliwa. Nĩ ũndũ wa wĩra wa mĩaka 3. Kwa sababu ya kazi ya miaka 3. Kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkorwo. Ile agano kuu. It's a book of preparation. Hiyo ni ya kupalilia. Na kena mabuku rĩngĩ na rĩngĩ mabuku 37. Na kiko na vitabu 37. Cia kũharĩrĩria. Na kupalilia. Mabuku 27. Vitabu 27. Makĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ. Ya hiki kitabu. Ũngĩtara ũtungu warĩo rĩ. Ukihesabu upana wake. Ũrore harĩa mathayo yarutĩtie rĩ. Uone mahali mazao yameanza. Ũrore kĩrĩa kĩaharagĩrĩria rĩ. Nĩguo ndawonyone wega. Uone kile kilikuwa kinapaliliwa. Ũrore ũritũ ũrĩa wĩ mwena wa ibuku rĩa kũharĩrĩria rĩ. Uone pande hii ilikuwa na hii mambo ya kupalilia. Nĩ ũndũ wa tũmaandĩko tũnini twa ibuku-inĩ rĩa kĩrĩkanĩro gĩkĩ kĩerũ. Kwa sababu ya maandishi. Kĩrĩa kĩo muoroto wa Ngai rĩ. Kwa sababu ya katika. No wĩrute atĩrĩrĩ. Unaweza kujifunza hivi. Ihinda rĩa kũharĩrĩrio nĩ inene. Wakati wa kupaliliwa ni ndefu gũkĩra wa kũnderiba. Kuliko wakati wa kufanya kazi. Tondũ rĩrĩ. Kwa sababu Jesu aharirio mĩaka 18. Yesu alipaliliwa miaka 18. Akĩhunjio mĩaka 3 na nuthu. Akahubiri miaka 3 na nusu. Na miaka 3 na nuthu rĩ. Miaka 3 na nusu. Johana aratwĩra atĩrĩrĩ. Yohana anatuambia. Maũndũ marĩa ekire rĩ. Ile mambo alifanya. Majua mekwandĩkwo mothe rĩ. Kama yangeandikwa matingĩigana ibuku. Hawezi kutosheleka. Matingĩigana mabuku ma metha ĩno. Hawezi kutosheleka kama. Ona leo nyene ingĩtuĩka ibuku. For just 3.5 years. Kwa miaka 3 na nusu. Nĩ ũndũ wa iharĩrĩria rĩa mĩaka 18. Kwa upalilio wa miaka 18. Ngai nĩ our God is a God of preparation. Hallelujah. Mungu wa upalilio. Ngai witũ nĩ Ngai wa kĩharĩro kĩega. Mungu wetu ni Mungu wa upalilio mzuri. Mũtugo wa mũndũ nĩ kwenda gũthiĩ gũtũgũta na ihenya.
kwa mtu, yani upendo wa mtu ni kuenda kupieka kwa haraka. Nega ndia tugutete areka ngeinuke ta mundu wa kibarua. Ili aenda akapieka kama mtu wa kibarua. No mutuga wa Ngai witu. Lakini mambo ya Mungu wetu ni banga ya beto thiini wa grinder. Ni panga iende kwa grinder. Inoro. Inawe. Icoke oneno retwo gwiro ti njiganiu. Hata kama inawa iambiwe. Yo tuve nyorotho. Mathaa matatu. Nigetha gatuteithia rimwe. Ili iende ikabieke saa moja tu. No mutugo wa mundu endaga inoro dakika 10. Lakini katika mtu anataka dakika 10 tu. Icoke nyiga igatuguta mathaa mathatu. Ienda ikabieke masaa matatu. Ki muthenya. Eni. Kega tithiaga uguo. Ni Mungu hakiendi hivyo. Iharĩrĩria rĩna bata. Upalilio ni mzuri. Tondu no uthie to the inner chamber. Ukienda ile kanyumba ya ndani. Uharĩrĩrio. Upaliliwe. Mwaka mzima. Waumĩra wĩra-inĩ. Ukitokelea katika kazi. Thĩinĩ wa mĩaka 3. Katika miaka 3. Ukorwo kũrutĩtwo wĩra mũnene nĩ Ngai kũhetũkĩra weho. Utakuwa kumefanyika kazi kubwa kupitia wewe. Gũkĩra kũrĩa ũratũire ũrandarandaga mĩaka 30. Kusipokuwa kurandaranda kule ulikuwa unarandaranda miaka 3. Miaka 30. Miaka 30. O tũire ũthiaga ũkĩheanaga ũhoro. Ulikuwa unaenda ukiwa unabeana. Ũhoro ũcio ũheanaga miaka 30 rĩ. Hiyo kazi Ngai angĩũka rĩ. Hiyo kazi umefanya. Atuĩke nĩwe gũthiĩ nawe rĩ. Akisema ataenda na wewe. Ambĩrĩria gwĩka rĩ. Aanza kufanya. Thĩinĩ wa njĩra ciake rĩ. Katika njia zake. Tondũ nĩwe wagũtongoretie rĩ. Sababu yeye ndiye amekuongoza. Nĩ ũgwĩka maũndũ manene. Utafanyika mambo gũkĩra marĩa ũrekĩte mĩaka 30. Kuliko yale mambo thĩinĩ wa thikũ 3. Miaka 30. Nĩ ũndũ ũcio nĩwe Ngai. Kwa hivyo huyo ndiye Mungu. Na Ngai witũ nĩ Ngai wa kĩharĩro kĩega. Mungu ni Mungu wa. Na nĩendaga andũ mehe ihinda rĩega rĩa kĩharĩro. Na Mungu ni Mungu anapenda watu wana mapalilio mazuri. Tondũ njĩra cia mũndũ rĩ. Kwa sababu njia za mtu ciendaga kũgetha atahandĩte. Wa mtu anataka kuvuna ambaye akiwa hajapanda. Nĩkĩo Ngai aratũririkania atĩrĩrĩ. Ndiposa Mungu anatuambia hivi. Onei kũriũka gũkĩrĩte gũkua. Hĩndĩ ciarĩ ciĩna umithio, hatarĩ na gũkua, hatirĩ kũriũka, tumai ndũgũ na Jehova. Andũ rĩ, marenda kũriũka, wanataka kufufuka, hatarĩ gũkua, bila pasipo kukufa. Nake Ngai akauga onei ciarĩ ina umithio. Lakini Mungu anasema yote mbili tondũ hatarĩ gũkua rĩ. Kwa sababu pasipo kufufuka. Hatarĩ gũkua rĩ. Pasipo kukufa. Hatirĩ kũriũka. Hakuna kufufuka. Kuna nginya wetĩkĩre gũkua. Ni lazima ukubali kukufa. Nĩgetha ũhote kũriũka. Ili upate kufufuka. Na akĩrĩkia. Na akimalizia. Nĩ kuuga atĩrĩrĩ. Kusema hivi. No nginya ũkorwo wĩrĩndĩ kudisappear. Ni lazima uwe tayari kutoroka. Nĩgetha ũhote kuapia. Ili upate kurudi. No nginya ũtigĩre gũtuĩka irrelevant. Nĩgetha ũtuĩke relevant. No nginya ũtigĩre ũkorwo ũtarĩ ho. Lazima ukubali. Nĩgetha ũkorwo ho. Ni lazima ukubali kutokuwepo. Nĩgetha ũkorwo ho. Ili uwepo. No nginya wĩtĩkĩre tũkwage. Ni lazima ukubali tukukose. Nĩgetha tũgakuona. Ili tukuone. Wĩna gĩtũmi. Ukiwa na utari empty container. Ukiwa wewe si empty container. Wĩna kĩndũ. Uko na kitu. Ũngĩtũihũrĩra. Unaweza kutupakulia. Na Ngai amũrathime. Amen. Gwatũraga mũndũ arĩ hinya. Nĩ gwatũraga mũndũ arĩ njamba. Na ndarĩ nyenyeka mũtũrĩre wake. Ũndũ ũcio nĩ njamba yarĩ hinya. Gwatũraga mũndũ arĩ njamba. Nĩ gwatũraga mũndũ arĩ hinya. Ona ũcoka wa thĩ nĩaũthondete. Ũndũ ũcio nĩ ayũbũ njamba yarĩ hinya. Atũraga e wiki nĩretagwo Musi. Na ndarĩ enyegeka mũtũrĩre wake. Hĩndĩ nĩageragia kũrũgama nama. Athĩna oka gwake nĩao.